Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis rekaman kerja tempur dari mortir pasukan lintas udara di zona NVO. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasia pada Jumat 3 Maret 2023. Perhitungan mortir otomatis 82 mm 2B9 Vasilek membantu kelompok lapis baja Rusia dalam penghancuran militan Ukraina. Tembakan artileri dikoreksi dengan bantuan pesawat tak berawak. Setelah beberapa tembakan permulaan, kru mortir mulai melakukan rentetan tembakan otomatis, menghancurkan personel musuh di tempat pelindungan mereka seperti yang terlihat dalam rekaman. Setahun berlangsung invasi, Rusia melaporkan secara total 393 pesawat Ukraina, 212 helikopter, 3.295 kendaraan udara tak berawak, 407 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sedangkan dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 715 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Дальность стрельбы до 4 километров, имеет возможность вести огонь как одиночными, так и автоматически. После заряжания и выбора одиночного либо огня производится выстрел, соответственно, огонь либо тремя минами сразу. На выходе получаем пустую кассету, заряжаем, продолжаем. После заряжания и выбора одиночного либо автоматического режима огня производится выстрел, соответственно, одной либо тремя минами сразу. На выходе получаем пустую кассету, заряжаем, продолжаем. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.